A Casa de Cultura de Portodosón acollía hai uns días o acto de presentación da exposición El arte del sueño perdido, do pintor granadino, aínda que afincado na localidade Manuel de Hueso. Ademais do autor, no acto inaugural tomou parte o propio alcalde, Luis Soujo, quen aludiu á honra que supón para o municipio poder acoller unha exposición deste autor. E sei que Manuel de Hueso vai a poñer a Portodosón no mapa. Manuel de Hueso vai a poñer a Portodosón e vai a chegar ca súa obra, supoño que a todas as partes do mundo. E iso é de agradecer, non é? Entonces, os teus éxitos, Manuel, serán os nosos éxitos. Así que noraboa. Pola súa banda, o autor agradeceu a boa acollida tributada e as razóns que o levaron a quedarse na localidade. Unha delas, a enerxía que transmite o municipio. Cuando me propusieron la opción de elegir un estudio para desarrollar la obra y me encontré con ese espectacular paisaje sobre la ría de Muro, el Montelouro. La verdad es que yo pensé, esto es espectacular, es una belleza, tenía algo de magia, de hecho tiene magia. Hay energías que mueven a las personas, que mueven a las naciones, a los pueblos, a las familias. Y hay una que es la más poderosa, ahora os hablaré de ella. Y yo noté que este lugar fomenta esa energía. A mostra compónse dun total de 35 obras de diferente temática, repartidas entre as casas de cultura de Portodosón e Portosín. Estarán abertas ao público para a súa visita ata finais deste mes de xullo.